umuntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda uragira koko umva ndacyari namba uno hiryo wanjye iso nawe agume mu ruganda rwanjye apakira imipote ayishyira mu mugo bose azagumara apagasi banjye urakoze raja kandi mu gihe nabahaye inzu bagomba kubamo ntawe utagomba kunkorera kandi ku ngufu kwaguhembwa urusenda tugakora amasaha 28 y'umunsi yose Fred ifiriti sigarare ku musensi ubwo mwazanye do hano ifite imbwa ebyiri Jado na Dani ayi do sasa hakuno ni one way na keluar belah sana ari indi nzira hari ya tumusoka cari kibaje cyuri ati mushya yishwe na mugo yagashize amariko nazo kirayinywa Jap. Nah, kobrets. Sebelum Nazmi nak start bagi signal untuk korang belasah aku. Mwana mushaka kuzamura umwanda cyangwa. Di sini aku nak ambil peluang. Byari byiza ko byo mvuga. Kandi muvane Nazmi. Babarire niba nakubwiye nabi. Sepatutnya gua macam tu pasal kakak kau. Ntabwo nakabana nateye blague kuri mushya wapfuye. Mubwira uburyo yishwe na mugo. Lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku. Ahubwo mama nakwibukije bya mushya kwa mugo. Byari nko kugira inama kugira nawe ndebe ko wayivaho. plan apa sial None ushaka kuvuga iki? sini kerja apa kau cakap ni Irimo arambwira. Kau shooting je action cut. Urabizi teka muri bakina filime abari mo type. Go. Ariko type abari umuntu muzima kandi ugomba guhindura benshi. Kan? Ntabwo ngamije kukwataka. Genda. Fongo monwa vano gende. Seram. Macam cerita program tu. Wikira kazango muri filime z'intambara. Reba hakuno uruganda ntabwo rudafatika bazana maniga hakuno komeza imbere ariko genda amusunika uruganda rusa nkaho rushaje kugera sasa umukira yifite ekipe y'amabandi mwamururije sasa bari kumukomando wabaye rutanya ndavuye mu kazi yahoze ari ikirara ajya no mu gikomando cyangwa biti mbobo sasa bakiniraho nashaka kurwana ndagukoma gusunika amora ashaka gusererana sima ibobo uhaze mugo muza kunyuziriza imyuka ari yukanyira nta ruzingo shaguhangana narwo muzararani hasani uno kuboko uzo n'imbaraga zitabi narumwe arimo arabasunika gusa arangije kaninyurire hako ndonyene mugoye serere bayaguteye ni wabasha kigiye no kujya gutabara ikoze arangije kanimanuza ku mifuka ya mugo amabandi ni menshi abasenzi baramuza naho arabasunika bagahita bagwa hasi na hafite imbaraga zihagarara kaza n'icyuma ko nkuyu we iferabeto kiramubaga kuboko sasa mushinya wa musenzi we mutarwana kimufatira ku ijosi ngiye kujimutera mu kiganza ku ruhande mwana urabona uko byananiye cyangwa mwajya mutanga amahoro Mama pasal kakak gua tadi. babarire kandi kuba navuze mushike ko yishwe na mugo sibyo amwabozi bwa kabiri Aku tak patut cakap macam tu. ntago nakabera bivuze ko ndamushike yararenganye n'inzira karengane Dia pun mangsa juga. ntago yanyweye mugo ko ayikunze Jangan je macam kita orang. Tempat ntago inamera nkayo ngo mumuswa lagi untuk kau belah tempat ni. icyo nakora no kuguhunga Sama-sama. kira n'icyuma cyawe si uko ndushije imbaraga nuko nkurusha ubwenge imbaraga si ibirayi utekereza mbere yo kugira icyo ukora cyane amubaze ku kuboko arikomereza kombe kaze yini hakuno gashikige mane gataha ijoro bajya bahuza yarabataye yigera mu gisirikare akiviriye mu nibwo kigaruka gucana itara umuriro ntawe kuza hanze abandi baracanye bivuze ngo bano
Fizible yabo yamanuwe. Elektrik tak ada ni kerja diorang juga ke? Umuriro uracyagenda hagutya kuva na mbere. Papa ari. Zain, Yewe Zain. Buryo nawe ntavuga. aku tahulah kau marah kat aku. Ndabizi ko wandakare ko ntabwo akabaye uraka. Gacaho karivumbura. Bacanye bwa butara bwa zamani. Karangije. Gashike mugenzi karamukunda. Karajyana kazana hakuno ibipfuko. Kau dah tak marah kat aku ni? Ntabwo ukindakariye. Dari kau 8 tahun kot. Ukifata nk'umuntu ugifite imyaka 8. Jen, Wagiye kureba wa mukire Raja. Cyane. aku dah agak dah. Nari mbizi. Tak ada pernah lah orang keluar daripada ofisi Nta Raja. muntu ugiva kuva muri ofisi ya Raja gutya amahoro. Tu tak pecah lebala macam ni. Kau masa Niyo bavazanye ibi bikomere. tak dia yang tak berhati dengan aku. Ya tu. Umva ibibazo byawe. Gati kigera ugakunda kurwana. Kan? Murabaza amuswa. Agak ni. Pada muka kau. Umva ibyo ukora ntabwo ari byo. Sang lutut aku tu. Lama sangat. Aracyakoresha amavi cyane rwose kuva nka kera. Mugenzi nawe avandimwe ebyiri barakundana. Siapa aja kau? Ninakugishije kurwana. Ha? Ninakugishije gutera imigeri. Tem bukan kau. Ntabwo ari wowe wabingishije. Kau bukan ada kat sini. Ntabwo wari kugira ngo ube wanyigisha, wari yarigiriye mu gisirikare. Aku tahu kau marah kat aku. Ndabizi ko wandakariye kandi ko byari ukuri. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu. Ntabwo nanjye nzi ko uzatinda. Tahu-tahu je aku ada kat camp Sungai Udang. Nagiye mu gace ka Sungai, inkambi yaho nibwo nije mu gikomando. Dik, Zain. aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si Raja tu. Ndakeka dufite amahirwe kuba twagenda tukaganira n'umukire turi kumwe uriya mukire witwa Raja. Esok kau ikut aku pergi jumpa dia. Wenda ejo tuzajyanayo turi babiri. Yatwumva. Semua benda ni aku nak kau dengan Ayah. Ni ukugira ngo ideni ryawe na papa abicuza Iko. turebe ko ryavamo. Dore icyo twakora. Kau nak cak kita orang lari. Shaka twirukanka duhunge se. Dik, aku Umusore nampak afite umupango wo kujya kubakira ahandi hantu bakava muri karitsiye. dengan mata aku sendiri. Nabibonye n'amaso yanjye. Hano hantu ntabwo ari sawa. Dunia kat luar jauh lebih bagus betul. Hano hanze hari isi nziza twagenda tukituriramo. Boleh tak kau dengan Ayah buang ego? Wowe na papa mwaza tukajyana tugatangira ubundi buzima. Dengan ego. Hari Apa? abantu bumva ko kuva ku ivuka ari ikibazo. Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini bungkus Turekeka ahantu twajya. habis hilang semua masalah orang. Urashaka dufate ibibazo byacu tubyane mu yindi karitsiye. Reka tubikemurire hano. Aku tak Umva Zain. percayalah kau dah berubah. Ntabwo nabyumvisha ko hahindutse n'ibintu byahinduka. Dah ni. Wari uri mu gisirikare Kuno nak bela negara. uzi wivuga ngo uzarinda igihugu nta kindi. Habis tu aku tengah buang. Uzi ko uzarinda n'umuryango wawe. Ni kau panggil bela. Umva. Aku dengar Igitekerezo cyo kuturinda ntabwo hano byakunda. Ni masalah. Hano dufite ibibazo byinshi tugomba gukemurira hano. Dia lari masalah. Tukabona ko twahava. Dik, Dik. Ibibazo karafunga. Sasa nawe wumva kuva ku ivuko wajya mu barari baroze. Dore hakuno uruganda. Gufata za kapote bakagenda bakarundamo mugo bakayumishirizamo. Abemeje kwica abana ba rubanda bo ni benshi. Hano bagafunika nk'abapfunika ubukingirizo. Kumbi ndani hari birimo. Semacam neraka. Hano harashyushye cyane. Kau ni agak habis. Wah tahu lah. Kujya mu cyumba kirimo air conditioners. Hari-hari rosak wah tahu lah. Dore na so abana nawe ni hakora. Boleh report pejabat buruh ni. Mane umuntu azagenda rwose avuge mu rukiko ko turakora akazi kenshi. Hakuno karitsiye ni karitsiye yagoswe. Ni ukuryama mu ntebe. Nezo ntebe bakiriramo abashyitsi niyo matera. Saro nicyo gikoni. Mu gitondo agiye kubyuka mushiki we yasize amuteguriye icyayi. Rangije ari igitabo yarambitse hakuno. Igitabo cy'amateka. Mukira akubwiye ati muze ku ruganda ufate kahunga n'imwembwa 5 kwezi ugafata kahunga y'ibihumbi 6. Ntabwo uzava muri karitsiye pakoze iki umukoreye baka amafaranga kavamo. Naho guhinga nta kepfo ka ruguru no gukora bucakara. Maniga agenda atema ka gatabo. Harimo amafoto ya kera, harimo n'ibinyamakuru bagiye bakata ubwo umukiriya azakugura karitsiye. Bagurisha itaka ryabo ngaho ku ruganda rukora mugo. Muzehe hakuno. Hano hari abagafashe mu ruganda basuzugura ba muzehe. Baza kwinza ku musaza. Barangije bafata hakuna amavuta bacana kabiriti
turacyagushyira mu gihombo. None se imipote ya boss ikibazo ki? Molek kau ni. Apa nama bakar? Vuga neza sha, ibi ni ibyo mwakora. Hijau nak ngamuk. Turakongera ni mafaranga uraza ukatwa menshi. Siapa cak? Abiyeza kuri uyu musaza mu ruganda nabo ni benshi. bang. Wafashe ubukingirizo bwa boss bagomba gushyiramo mugo urabutwika. Nayo mafaranga turayakwandikaho. Muzero mujinya. Oi, Menate. Mari zembe usurisaza mbiki. Hey. Umushara bazawukata. Sha n'umukobwa nabonye arakuki ariko mugore yawe nizamusiga amahoro. Umusore nayo ibereye mu rugo. Muzehe yakoze ijoro. Iza kubona se hageze kwigaragambya ku mukire. Ateza imyigaragambyo mu ruganda ariko nabwo ntibyakunze. Hanyuma ni haciye iminsi umukire Raja atanga karuswa, polisi ya Malaysia iramurekura. Bihugu bikoresha ruswa kenshi ntago akigaragambya ku mukire. Arakwimura agatanga karuswa agataha. Uzoko yagatashye. Ndi hakuno. Reba uruganda. Umusaza hakuno acungana n'abasekirite. Bagiye kurya. Sasa muzehe nawe aribyo yazanye hakuno. Hano hari abafata ubudobo bakabujyana ahandi hantu. Arangije afata ka telefoni. Aku dah jumpa. Hari icyo mbonye. Sinzi n'icyo mbonye. Maniga hakuno. Mu gitondo. Akiraho. Byabe bandi. Muri quartier abiyenzane babura. Sezi marine nazo. Bacaho bahorobye ibishira. Sawa nyine. Kureba neza. Bari kuzamuka basa nabagani wabo. Oncle Hamidi. Merezi pachisigara. Nguriya. Muzehe ko yagatashye kubitana muhungu. Muzehe arataha. Hasani. Bun. Cantik tangan. Tatu baru ke? Hano mwana birasa neza ibintu byose. Tatu kalau tak kau. Dia berkata tatuaje ya David Beckham. Adik aku lutut muka aku. Come on lah Hasan. Mwana nijoro sister wanjye twaserereye. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar Raja masuk lokap. Mwana wakoze kosa kwagiye kwa Raja. Sepapa. Utambwinga inshuti. Ari umupolisi bambwiye ati uriya mugabo nawe nagereje kuba namufunga ariko ntibyoroshye. Abaturage baraha kujya usaba n'umuturage avugisha umupolisi. Kubera yuko bazi yuko bose bahora banywa za mugo n'ibiki. Babonye azarema aravuga ari umupolisi abona ni ibintu bya danger. Aku tak cakap pun. Aku nak Raja masuk lokap. Mwana nabwo nagize ngo byo gufungura mu kirere. Apa sah? Susah hati tengok usia kau. Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti co-curriculum kau. Ntukagira ikibazo kuba baturiye abaturage. Nampak kau sembah. Barabona ari ibintu bya danger kubera ukuntu bose batinya leta. Susah hati. Bazi yuko tuzanywa ducecetse mpaka. Malon, sati. Non tak suka kau pun. Hasi abakeka abantu bose batekereza nkawe. Ha. Itu yang aku tak faham tau. None si mfitiye amatsiko n'iki. Dah tolong dengan je pun. Abaturage bashaka kubafasha ariko nabo ubwabo ntibumva. Harus happy kalau aku dapat sabun Raja. Mwese muri bamwishinde kwa mukorera uriya mukire Raja cyangwa. Abaturage nabo bagira ubwoba nta kuntu bakwigumura ku mukire. Kini orang dah hidup lama sangat bawa Raja. Bari abaturage babaye munsi y'uriya mukire. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. Ntabwo bakimagine ubuzima bajya baramutse batandukanye nawe. Foto dia. Bakora akazi kabi. Kerja sampul-sampah aku jadi susah je. None uko bagakora mu ibanga ariko karushaho gukomera.